Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 2024 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Kongo muri rusange, ndetse n'amakuru ari buze kugera no mu Rwanda. Tujya mu kanama ka Loni muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turebe no na European Union kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama waramutse ute? Twaramutse neza mushakamba, namwe mwaramutse neza? Yego, natwe twaramutse rwose amahoro. Twakwinjira mu makuru yacu? Yego, twakwinjira mu makuru yacu ukatugezaho ingingo z'ingenzi. Amakuru tugiye kuganiraho rero agizwe n'ingingo zigera kuri 3 muri Loni. Yego, w'abibumbye. U Rwanda rwatamaje Bintu Keita wa MONUSCO wasize icyaha M23 rugaragaza ukuri M23 irwanira. ngira ngo twe twaraye tubivugarutseho natwe, ariko turongera tubigarukeho kuko hari amakuru y'inyongera. tuvuga Bintu Keita nicyo twagarutseho cyane. Tuvuga tuti nubwo kuri ingofero M23 ariko arayigambaniye ayishyize mu mugozi. Niko bimeze, burya abakurura yishira hari ibyo agamije kugeraho by'inyungu za MONUSCO. Gusa u Rwanda rwahise rumusubirizaho ndetse ruramwandagaza ruvuga ukuri kose. Rwamennye umuceri. Niko babyita. Reka turebe ingingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri iravuga ko General Karuretwa yagizwe perezida w'urukiko rwa gisirikare. Yego. Niba mwumva ntibagire ngo ni umusirikare wa Kongo, ariko ni umusirikare wa RDF mu Rwanda. Yego. Ingingo ya gatatu turagaruka ku muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Yego. Uyu muryango wongereye manda y'ibihano byafatiwe abaofisiye ba FARDC. Mushakamba rero tudatinze reka tugaruke hariya muri Loni. Yego, tugaruke muri Loni. Turebe uko u Rwanda rwashyize hanze Bintu Keita na MONUSCO. Bwana Sentama, mbere yuko tubijyamo imuzi, yego, ndagira ngo abantu bamenye ko buriya cyangwa babyumve, ntabwo ari buri ruhande rushobora kwemera kurwanira urundi shyaka. Yego. Wenda binaterwa nuko ibibazo byose bya M23 cyangwa ibibi byose bashatse kuva kuri M23 bigereka ku Rwanda. Ariko biragaragaza ko u Rwanda rwose rugashaka ko akarengane gashira, kuko ikintu niba MONUSCO ishobora kubogama, kuko Bintu Keita avugira MONUSCO, ni umuyobozi wa MONUSCO, niba ashobora kugira ibyo abogamaho u Rwanda ruti stop, wirengera, vuga ibintu kuri, uvuga impande zombi ko mu rusya koma n'ingasire. Ngira ngo ni ibintu byo gushimira leta y'u Rwanda, kuko ambasaderi rwose Rwamucyo yagaragaje ukuri ku buryo burambuye, ari byo tugiye kugarukaho. Reka ndeke no gutinda, ahubwo mpite mbyinjiraho. Inkuru iravuga ko ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Rwamucyo Ernest yagaragaje ko M23 atariyo mpamvu muzi y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uribuka ko nimugoroba tubivuga, nubwo bavugaga ngo M23 bafashe ibice, ariko bavugaga bati byateje impfu z'abasivile, guhunga, kugira gute, ukabona ko bari kugereka M23, bari kwigerekaho umutwaro uremereye bya bibazo byose, ndetse bakanayigereranya na ADF. Yego. Uyu mudiplomate yashyize umucyo kuri iki kibazo nyuma y'aho umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO Bintu Keita asomeye akanama gashinzwe umutekano raporo nshya ku mutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bintu Keita kuri wa 9 Ukuboza, ariko kwezi kwa 12 2024, yagaragaje ko umutwe wa M23 ukomeje kuba intandaro y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe ukanganiye n'ihuriro ririmo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari 5 z'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ambasaderi Rwamucyo yasubije Bintu Keita ko M23 yavutse mu gihe abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bari bakomeje gutotezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yiyemeza
kubarwanirira kugira ngo basubizwe uburenganzira bwabo nk'abenegihugu. Yagize ati iyi raporo yumvikanisha ko M23 ari impamvu muzi y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyamuryango b'aka kanama bagendeye kuri uyu murongo banenga uyu mutwe. Aya makimbirane akomoka ku guhezwa k'ubwoko bugizwe n'abantu bake burimo abanyekongo b'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi Rwamucyo yagaragaje ko kugendera kuri uyu murongo bituma amahanga ashyigikira ukwinangira kwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwe kenshi kuganira na M23 kugira ngo bishake igisubizo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira y'amahoro. Yibukije ko ibice M23 igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru bitekanye ugereranije n'ibigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, FDLR, abacancuro b'abanyaburayi n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Ati birahangayikishije kuba raporo yirengagiza ubwicanyi, itsembabwoko, ubuhunzi, kwambura uburenganzira bw'ubwenegihugu n'imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abanyekongo b'abatutsi. Ibihumbi amagana by'abanyekongo b'abatutsi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi nibyo byatumye M23 ibaho kugira ngo irwanire uburenganzira bwabo. Ambasaderi Rwamucyo yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na M23, cyane cyane ibyiganjemo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Anenga ko abakoze iyi raporo ntacyo babivuzeho. Yasobanuye ko umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri ndetse na Kodeko ariyo mitwe yaranzwe n'ibikorwa byinshi birenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara iyi raporo yo ikaba yerekana ko ikibazo gihangayikishije kiri mu bice byegereye umujyi wa Goma, bitandukanye n'ibigaragara muri raporo. Ambasaderi Rwamucyo yasobanuye ko imitwe yitwaje intwaro irenga 200 y'abanyekongo na 14 y'abanyamahanga ari ihungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byemezwa n'urwego rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi PDDRCS. Yagize ati ndagira ngo nshimangire ko imitwe yitwaje intwaro irenga 214 y'inyamahanga yemejwe muri raporo y'Ukuboza 2023 ya RDDRCS ya guverinoma iri mu mutima w'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama urumva ko hano yashashe inzobe akavugisha ukuri kuryana mu matwi ya Bintu Keita, cyane ko bari banicaranye. Niko yabikoze, ariko kandi nanone burya umuntu yari afite ubushake bwo kugira ngo ikibazo gikemuke ntabwo ahisha ukuri mushakamba. Ngira ngo urabizi no mu mugani w'ikinyarwanda baravuga ngo ushaka gukira indwara arayirata cyane rwose. Ibintu rero iyo utabigaragaje nta muti uboneka, n'umuti ubonetse ntabwo uba ari uw'indwara nyakuri ihari. Ikigaragara rero ibyo yavuze bishingiweho n'ubuyobozi bwa Kongo bukabyumva, ikibazo gihari cyarangira rwose. MONUSCO yaseberaga muri Kongo gusa irimo gusebera no muri ONU. U Rwanda rukomeje kubatama. Reka MONUSCO mushakamba, reka mbibutse akantu gato cyane. Ibintu bijya gukomera MONUSCO yavuze ngo izarinda umujyi wa Sake. Muri Operation Springbok. Irangije iragenda hirya hariya mu Kimoka kugira ngo arabibonye icukura indakishyiramo ibitwaro biremereye. Yego. Ivuga ngo ntizerera M23 kuri naho ngaho. Ati byakurikiyeho urusaso rwa mbere rwavuze nibo birutse ba mbere mushakamba. Hari n'abafashwa reka. Uko bagiye babasubiza babaha, ngira ngo bagiye babazwa bikomeye. Yego. Urumva rero uko niko guseba kwa mbere kwa MONUSCO. Yego. Guseba kundi kwa MONUSCO noneho igisebo kiremereye. Ni ukuba yo yonyine ONU umuryango w'abibumbye uvuga uti
FDLR ni abaterorisite, bakaba banashyiraho n'ibihembo ku muntu wabona umu FDLR runaka wamubashyikiriza. noneho urumva noneho ugasubira inyuma ukajya gukorana n'umuntu nk'uwo. tekereza ko muri iyi raporo nta kintu aba yavuze kuri FDLR. gusa iyo urumva bari MONUSCO yari isanzwe izi ko ari ntavugirwamo muri ONU, ariko ikirengagiza ko ibaho kubera ko hari ibihugu biri muri ONU. u Rwanda ruri kuvuga ukuri, ngira ngo uku kuri k'u Rwanda kuzahindura byinshi hariya. Yego. Reka turebe ibyo nanone ambasaderi Rwamucyo yavuze kuri FDLR ku gusenwa kwayo. Yego, akomerezaho tukumva. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yagaragaje ko FDLR ari umutwe umaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kuteje ikibazo ku mutekano w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Yagaragaje ko ibihangayikishije kurushaho ari uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guha FDLR ubufasha kugira ngo yiyubake, kandi uyu mutwe ukaba wifatanya n'ingabo z'iki gihugu mu guhungabanya umutekano w'abanyekongo. Ati icya mbere gihangayikishije u Rwanda ni ihuriro rya FARDC na FDLR, umutwe w'abajenosideri ukomeje guhungabanya akarere n'indi mitwe iwukomokaho. Iyi raporo yirengagije iki kibazo cy'umutekano. Ambasaderi Rwamucyo yasobanuye ko FDLR ariyo ntandaro yo kuvuka kw'indi mitwe yitwaje intwaro ikorana, irimo mayimayi, ikorana nayo birumvikana, irimo mayimayi, Nyatura, Pareko n'indi yose yifatanya n'ingabo za FARDC mu guhangana na M23. Intumwa z'u Rwanda, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola tariki ya 25 z'ukwa 10 2024 zahuriye i Rwanda zemeranya gahunda yo gusenya iyi FDLR, ndetse perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri 15 bazahurira muri Angola baganira kuri ibi bibazo hamwe n'umuhuza perezida wa Angola Bwana Sentama. Ngira ngo nk'uko twavuze tuti raporo muri iyi raporo kuri FDLR Bintu Keita yaruciye ararumira, niko byagenze rwose. Reka agomba kuruca akarumira ko urumva ibyo avuga birimo amacenga, birimo guhisha ukuri, birimo kunyura iruhande rw'ukuri kandi abizi abishaka. Iyo bimeze bityo rero, iyo abonye ikintu kiri bumugaragaze ko yabeshye kiri hanze ikinyoma cye, akigendera kure. Niyo mpamvu adashobora gukomoza kuri iyo raporo ngo ayivugeho neza mu buryo bwimbitse, avuga ibiyigize. Bagiye kujya areba u Rwanda umutima umurye cyane. Oya, ubu ngubu ni uko aribwo bitekereje ko umutima uzajya umurya, ahubwo umutima wamuriye kera. Umutima wamuriye kera. Burya iyo ugiye gukorana n'umuntu umunyabyaha wamaze kugaragaza ko ari ruharwa, ukajya gukorana nawe kandi waramugayaga, burya ugenda wikandagira mushakamba, ugenda umutima ukurya. Buriya umutima watangiye kumurya kiriya gihe. Birumvikana. Twaza gukomeza. Twakomeza tukajya kuri General Karuretwa wa RDF. Yagizwe perezida w'urukiko rwa gisirikare Mushakamba. Yego. Karuretwa ngira ngo uramwibuka ejo bundi Nduhungirehe aterwa isaruti na Cirumwami Igoma. Ya saruti yari koroje. Karuretwa nawe yari ahari. Naramubonaga yari yambariye costume. Inkuru iravuga iti Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente, ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, yagize Brigadier General Karuretwa Patrick perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare, naho Vice Perezida w'uru rukiko rwa gisirikare aba Lieutenant Colonel Sumanyi Charles. Iteka rya Minisitiri w'Intebe ryasohotse ku itariki ya 9 Ukuboza 2024 rigaragaza ko hakozwe impinduka no mu rukiko rwa gisirikare, aho Lieutenant Colonel Muhigirwa Gerard yagizwe Vice Perezida warwo. Abandi bahawe inshingano ni Lieutenant Ndayishimiye Darcy na Lieutenant Mukasakindi Therese bagizwe abacamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Bigaragaza ko
inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 9 Ugushyingo ariko kwezi kwa 12 kwa 11 2024 ariyo yasuzumye kandi ikemeza ko aba basirikare bashyirwa kuri muri izi nshingano. Brigadier General Karuretwa yari umuyobozi mukuru ushinzwe imikoranire mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda. Inshingano yagiyemo avuye ku mwanya w'umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri diviziyo ya 2 y'ingabo ikorera mu ntara y'Amajyaruguru. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wihariye wa Perezida wa Repubulika guhera muri 2013 kugeza mu ntangiriro za 2021. Brigadier General Karuretwa ni umunyamategeko wayaminurije muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2000, akomereza muri French School at Tufts University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakuye icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu mategeko mpuzamahanga. Muri iyi kaminuza kandi hagati ya 2008 na 2009 yahize amasomo ajyanye n'umutekano mpuzamahanga, umutekano wa muntu. Nyuma yaho yamaze imyaka 10 akora muri Presidence ya Repubulika ku myanya itandukanye, bwa mbere kuva muri Nyakanga 2011 kugeza muri Werurwe 2013 yari umujyanama mu by'umutekano. Kuva mu Gushyingo 2013 kugeza muri Nyakanga 2021 yari umunyamabanga wihariye umukuru w'igihugu. Brigadier General Karuretwa yinjiye mu gisirikare mu rugamba rwo kubohora igihugu mu 1992. Karuretwa yavutse ku itariki ya 9 Ugushyingo 1974, akaba ari umugabo wubatse kandi uhamye bwana Senama. Yego Mushakamba, birumvikana uriya n'umugabo ufite ibigwi, n'umugabo ukwiriye umwanya nk'uyu nguyu cyane ko wumva ko yanabyigiye. Mushakamba yagiye yiga ahantu hasobanutse kandi n'ibyo yagiye akora urumva ko bisobanutse cyane. Numva rero agiye mu mwanya akwiriye pe. Mwana azwiho kuba ari umuhanga. Ni umuhanga. Ngira ngo twakomeza. Reka tujye ku ngingo iheruka. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wongereye manda y'ibihano wafatiye abaofisiye ba FARDC. Mushakamba, bwana Senama, twagiye tubivugaho kenshi tutu uburenganzira bwa muntu muri Kongo bwangirizwa cyane n'igisirikare. FARDC n'ibyo European Union nawe yarabibonye n'ubwo itabifataho ingamba zikomeye zikarishye kurusha ibi bihano. Ibihano n'ubundi ntabwo bikarishye cyane, usibye kubabuza kujyayo, usibye kubabuza gufatira imitungo yabo, kubuza abantu kuba babaha amafaranga cyangwa kuba hari amasosiyete yabaha amafaranga, ariko ntibibuza ubumwe bw'Uburayi n'ubundi guha amafaranga nuza FARDC yose, n'ubundi ayo mafaranga aragenda agahemba babo ofisi. Iki ni ikibazo Mushakamba, sinzi nibyo tujya tuvuga ko biriya bihugu bikize biruma bigahuha. Nubwo bafatiye ibihano ofisiye runaka, kandi ofisiye runaka niba yategetse abayobora nabo bakakora ibintu kubera iki basiga, cyangwa se niba babasiga kubera iki babifatira umuntu umwe kandi ubona bikorwa hose. Mushakamba, bwana Senama, biraba nka bya bindi. Gusa urugero ruri hafi, nibo bafatiye ibihano itakiri umwami arimo, nubwo amazina yabo batayashyira hanze. Yego, ariko ngira ngo cira umwami ntiyakavuzemo. Constantina arimo. Mu mazina yabo ntago bayashyize hanze mu nkuru iri hanze. Yego, nubwo bafatiraga ibihano kandi ntibabivuze, gusa n'abasirikare bagera muri 23. Impamvu mvuze abo ngabo, dushobora no gukomeza wenda tukajya kuri uriya niba ni generale uteza imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, sinibuka izina rye, naza no kurireba ariko simbyibuka neza, sinita nibyibuka ahangaha. Barabaganisha n'abandi. Gicomba mugiye bariya, iyo ubona umuntu, dore urugero rwa hafi ejo hashize. Yego, ejo hashize baravuze bati dufate ibisambo, bajya gufata ibisambo, bafata ibisambo 3 hariya muri Goma. Mu bisambo 3 bafashe
umwe yari umusirikare undi ari umupolisi mushakamba. rero kumva iyo uyoboye abantu nka bariya hakaribwa abantu hakaraswa abantu ubundi bukwiye gusobanura. reba nka Cirumwami igihe amaze hariya areba abantu bapfa ntabwo yakabaye akiriho. iyo bageze mu bujura nta rwego rudahagararirwa, yakabaye byibuze yaravuyeho hakajyaho undi mushakamba. yego, kuko bariya abantu bapfa hariya ari umusirikare hari icyo bamushyiriyeho, icyo etat de siège yagiriyeho. ariko wabonye ko hari n'umuturage yigeze kuvuga ati jyewe ngiye gutanga amanota etat de siège bansabye kuyiha amanota nayiha 0/10. birumvikana. ibi rero ahubwo yagakwiye guhabwa mayinazi. biragaragaza ko ibi ngibi ni bya bindi byo kuvuga ngo reka tubahane ejo hatazagira uturega kuba tutarabahannye kuba twaraboroye, tuzavuga ko twabaye ba ntibindeba. ariko noneho tubahane mu buryo bwo kwiyerurutsa, ibidafite icyo bitwaye. ibidafite icyo bitwaye ntacyo bibatwaye, kandi natwe bidukingire bigaragare ko twabahannye ariko n'abo duhannye byo kugira icyo bibatwara. ibi rero mushakamba ibihano nk'ibi ngibi nigeze kukubwira umufaransa yavuze uburyo bune ko kutagira ikintu ukora. hari ukugikora nabi, hari ukugikora udashaka, yego, hari ukugikora impitagihe, hariho no kutagikora. yego. rero ugiye kubareba wababona muri ubwo buryo bune. ngira ngo ni ibisangiwe n'aba bera cyangwa bino bikomerezwa byo haruguru hariya cyangwa byo hakurya y'inyanja. yego, nahoze ndeba ejo wahiritse ubutegetsi bwa Siriya. yego, yahoze yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zarashizeho miliyoni 10 z'amadolari ku muntu uzamufata cyangwa uzamwica. nta butumwa bw'ishimwe bamwoherereje. uvuguta ahubwo nibo bamufashije. baramufashije, nibo bamuhaye intwaro ndetse perezida ubwe yarabyigambye ati rwose ingwe twayikuye ku ntuza twayihangamuye twayihiritse. rero ugasanga harimo amacenga menshi. reka twirebere iyi nkuru. yego, inkuru iravuga ko akanama k'umuryango w'ubumwe bw'uburayi kongeye kuvugurura kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Ukuboza 2024 ibihano byafatiwe abasirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongeraho umwaka bikazageza ku itariki ya 12 Ukuboza 2025. iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gusuzuma ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uyu muryango ryageze ku kinyamakuru 767.cd dukesha iyi nkuru, izi ngamba zo gukumira ubu zireba abantu 23. ntabwo hatanzwe ibisobanuro birambuye ku mazina y'abantu bari kuri uru rutonde. ati muri rusange ingamba z'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi zifitanye isano n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, kubangamira amatora, gukomeza amakimbirane akoreshwamo intwaro, guhungabanya umutekano n'ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. abantu bireba bafatiriwe umutungo kandi abaturage b'ubumwe bw'uburayi bw'ibihugu by'uburayi n'ubucuruzi bibujijwe kubaha amafaranga. abantu ku giti cyabo bakomeje kubuzwa ingendo, kwinjira cyangwa kunyura mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi. akanama k'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi kazasuzuma kandi uko ibintu byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi gashobora gufata icyemezo cyo kuvugurura ibihano no guhindura urutonde rw'abantu, ibigo n'imiryango hakurikijwe ihindagurika ry'ibintu aho. ingamba zo gufata ibihano kuri abasirikare bakuru ba FARDC zafashwe bwa mbere n'akanama muri 2016 nk'igisubizo ku ihonyorwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu no kubangamira inzira y'amatora. tariki ya 5 Ukuboza 2022 akanama k'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi kafashe icyemezo
cyo guhindura ibipimo ngenderwaho kugira ngo hashyirwe mu bikorwa ingamba zo guhana abantu ku giti cyabo, ibigo cyangwa imiryango ishyigikira cyangwa yungukira mu ntambara cyangwa umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Senama, niba ubyibuka wumvishe ko harimo n'iby'amatora, hari indorerezi y'ubumwe bw'uburayi yari yaje kureba ko Tshisekedi ataziba amatora, barangije bayikura muri etaje bajugunya hasi, umurambo urambarara. Urumva ko Kongo yarabemeje nubwo nabo bafata ibihano bahuhaho. Bigira udushya, ariko burya kubifata bahuha babiterwa n'ibyo bayiryaho. Babona ko babitakaje, baba batakaje ikintu gikomeye, noneho bakitwararika cyane ko na kino kintu bavuze ngo cyo kureba ibigo by'ubucuruzi byungukira hariya muri iyi ntambara, yego, cyangwa abandi bantu bayungukiramo, akaba ari bo bayenyegeza, ubundi bagakwiye kwiheraho biha ibihano cyane. mwese ko ari bo bakora intwaro, ko ari bo bagira gute byose, ni nabo bohereza abacancuro. Abo bahana baba bakoranye nabo, baba ari abafatanyabikorwa babo. Oya, nabo abacancuro ni ababo. Urumva rero ko ibihano byakabasize nabo byakabageze. Yego. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Imbere rero dushimira abari badukurikiye, tubibutse ingingo z'ingenzi tuganiriyeho muri Loni. U Rwanda rwatamaje Bintou Keita wa MONUSCO wasize icyaha M23, rugaragaza ukuri M23 irwanira. Ingingo ya kabiri yari General Karuretwa yagize perezida w'urukiko rwa gisirikare. Umuryango w'ubumwe bw'uburayi, ingingo ya gatatu, wongereye manda y'ibihano wafatiye abofisiye ba FARDC. Izo nizo ngingo tuganiriyeho. Reka dushimire abari badukurikiye bose, tubifuriza umunsi mwiza, kandi twibutsa abashya ko bakanda subscribe ikandwa rimwe, bakande kuri like ikandwa rimwe kuri buri kiganiro, bakande share kugira ngo ibiganiro byacu, amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, kandi banatwandikire muri comment dushyize ibitekerezo byabo. Turabashimiye rero, umunsi mwiza. Yari Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, umunsi mwiza kuri wowe n'abandi bose badukurikiye mwese, mu budahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Mukomeze mugire ibihe byiza.